Ana Anwar Sadat. أنور السادات. ملايك فيه ملايك عم أحمد. Terima kasih semuanya. Kami sempat berjumpa dengan Bapak, ya, bapaknya Syekh Kamal Al-Khattami, ya. Mungkin masih ada yang belum kenal Syekh Kamal Al-Khattami, ya. Kalau Syekh Ali Jabir pasti sudah kenal, ya. Kalau Syekh Kamal Al-Khattami mungkin belum, masih ada yang belum kenal beliau. Coba lihat cuplikan berikut ini. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Kemudian pada acara sahuran, kami juga ketemu dengan orang tua beliau, ya. Di salah satu rumah, ya, kerabat Al-Hafiz Kamal Khattami, yaitu di rumah Syekh Alawi, ya. Itu posisi rumahnya tepat di bawah atau di sekitaran Istana Raja, ya, di Madinatul Munawwarah. Laqad taqabalna abuhu ahuhul karim. Sekarang ini kita di manzil Syekh Alawi tahta qasr Malik Jabir di Madinatul Munawwarah. Mungkin Muhammad Jabir makanuhu qarib min matba'ah Mushaf Malik Fahd bin Abdul Aziz Ali Saud. Wa nuqaddimu kalimat syukri li Syekh Abu Rayyan wa akhadun min khirij Jamiatil Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Syukran ya Syekh ala khidmatikum. Wal akh الصغير ya Rayyan, كيف حالك ya ابني. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada syukran jazilan lil muhandis Adil Istanbuli At-Turki الذي حملنا من الفندق الزوار بالمركزية إلى منطقة قصر بمناسبة الإفطار. السلام عليكم. سفيرنا ايوه نعم سفيرنا ايوه احمد وبعدين مولانا مولانا ما شاء الله اهلا وسهلا. مولانا هو دوني دوني ما شاء الله. صفان صفوان. Ana Anwar Sadat. انور السادات. المصري اهلا وسهلا. هذا اسمه خالد اسطنبولي. اين الباقيين؟ الباقون يعني الآن خروج إلى روس ما شاء الله. لأن آخر أحد اليوم يعني بعدين نسافر الوزارة إلى جاكرتا. ما شاء الله. احمد إن شاء الله ان شاء الله. Kami tidak bisa melukiskan dengan kata-kata, ya, apa pelayanan yang telah diberikan kepada kami, ya. Kebetulan kami bersama dai kondang Republik Indonesia, Al-Ustaz Haji Ahmad Ridwan LCMA. Pasti kita kenal beliau, sering sekali muncul di layar. Atau yang belum kenal beliau, coba lihat cuplikan ceramah beliau sekarang ini. Rendah dan lebih hina dari binatang. Begitu ya. Contoh misalkan rasa malu adalah bagian dari perkara hati.
ونشكر لصاحب البيت فضيلة الشيخ Alawi wa usratuh. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Fadilat Syekh Alawi dan keluarga. Alladhi yu'tiyana al-futur iftari as-sawm bimunasabatil khamis 20 Ramadan 1443 min al-hijri. Narju minkum an tazurana fi Indonesia. Lau kuntum fi Jakarta insyaallah tahta khidmatikum yani Syekh Ahmad Ridwan. Ba'din lama kunta fi Makassar Sulawesi Al-Junubiyah ana Anwar Sadat wal Hajj Maulana ya tahta amrak insyaallah nuwassilukum fil amakin fi Makassar wa Jazirat Sulawesi Al-Junubiyah al-amma ya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh ya, keluarga Syekh Ali Jabir dan Syekh Kamal Al-Khattami yang melayani kami ya. Na'rif annakum tata'amal bis sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Ya, kami tahu mereka adalah orang-orang yang mengihya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakan tamu ya, sesuai dengan sabda barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, jazakumullahu khairan ya syekhuna. Insyaallah narakum fil khair insyaallah. Ya, juga terima kasih kepada Syekh Ahmad Ridwan, Haji Maulana, Haji Doni ya, dan salah seorang teman kami dari dari Jakarta ya. بدأ يبدي سرعة الأكل بدأ يبدي شوي 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 يعني mulai melambat. هنا على مليان. على حرام وصل واحده لا حول ولا قوة. tambah lagi. لا تحط لا تحط والله ايش حرام baik lagi. حرام. Ampun ditambahin lagi. Setelah makan kambing guling, dijamu lagi dengan buah-buahan. سيقول ابو ريان اعطاني حتى الشيخ كمال يسمع يرى ويسمع متى تذهبون مكه؟ بكرة بكرة إن شاء الله غدا الوقت هذا ممكن 3 إن شاء الله ممكن الظهر ظهر ظهر نحن كمان ان شاء الله إلى مكة الى مكه ان شاء الله ما شاء الله. هتروح معاهم مصرحين معانا الصريح ترى النوارير المدخل ولا فيها ما في هي بدك تطلع تفاح بس واحد معانا الله يهديه كان عنده تصريح واحد كان سوى حدث 30 كان 30 تصريح بعد يومين Setelah selesai buah-buahan, muncul lagi lumpur surga. يا سلوم لا لا تفاح
Ini lumpur surga. Siap disajikan lagi, ya. Lagi dan lagi. Alhamdulillah. Ini adalah jamuan yang sangat luar biasa. Jazakumullah khairal jaza. Ya, pada keluarga أنور السادات بسم الله تفضل يا حبيب قلبي Mutal. بسم الله ايوه عسكر يا احمد ايش تبغى؟ تبغى دورة ثانية؟ قطعة ثانية. قطعة ثانية؟ شكرا يا عمي. نزيدك يا أنور السادات أحمد Ini makan manis betul, manis sekali. Kayak krim. Mudah-mudahan ini sudah makanan penutup ya. Mudah-mudahan ini makanan penutup karena sudah penuh, tidak bisa bernapas lagi. Jam 8 ada kajian Zoom. Udah di matanya gimana? Wah, biar gerong lagi. Insyaallah mungkin zuhur. Ila Makkah. Masya Allah. ما هي بدك تفاح Tuak ya. Ya, tuak. Ini kalau diminum katanya bisa laksanakan umrah 10 kali dalam sehari. Ya, ini fermentasi yang musimi yang hadir di kota Madinah ini hanya sekali setahun ya, punya musim tersendiri. Oh, Syekh Kamal, كيف حالك؟ متشكر يا عمي، متشكر جدا، شرفتنا. Begitu mendarat bikin orang lapar. Panjang. Ini nggak ada sunnahnya. طائر السعد حي الجمع بالقبل يا طائر السعد حي الجمع بالقبل وانظم لنا قصيدا وانظم لنا لؤلؤا مشيا على الحلل في أرض طيبة أرض الخير يجمعنا حب النبي وحب السادة الأولين شرفتمونا وجوه الخير إنكم شرفتمونا وجوه الخير إنكم كواكب قد أنارت حالك الظلم ثم الصلاة على طه الذي ملك القلوب
محبة وأقام شرع الله بالقرآن صلوا عليه طيبات كل النبي آنستنا يا زين طيبات كل النبي آنستنا يا زين اسمك محمد ونورك نور الكون اسمك محمد ونورك نور الكون يا قاصدين الحرام والبال مرتاحين يا قاصدين الحرام والبال مرتاحين صلوا على المصطفى جد الحسن والحسين صلوا على المصطفى جد الحسن الله بروضة السعد لاحت وردة الحرمين بروضة السعد لاحت وردة الحرمين يا بخت من زارها لا يعتري يا بخت يا شيخ محمد المنشد ما شاء الله بارك الله يا شيخ حياك الله يا شيخ ما شاء الله بارك ان شاء الله جميل ما شاء الله ان شاء الله الحمد لله اللي دحين الله يحفظكم الله